Najveći izbor igara, konzola i prateće opreme samo u Gamesu. Games, gde je kupovina zabava. Pozdrav momci, dame, dobrodošli u još jedno izdanje Olive of Gaminga. Danas imamo jednu uzbudljivu stvar za vas. Naučit ćemo vas kako se igra Freestyle Table Fidget Spinner Ultra Mega Championship. Pravilo broj 1. Svaki takmičar ima onoliko spinera koliko može da kupi. Pravilo broj 2. Nema gađanja spinerima. Izdituj! Ređi vas man! Pravilo broj 3. Nema zvanja mama. Round 1. Fight! Roll out! Finish him! Fatality! Bitch, please. Druga igra koju ćemo naučiti da igramo danas se zove... Kako se zove, Miki? Ošini po prašini. Ošini po prašini sa spinerima i ne daj da se prašina slegne. Ovako, znači svako ima 10 spinera svojih, da, vidite bojno polje, i mora da ih drži konstantno u pokretu, znači svi moraju da budu ovako, da se vrte, dok u jednom momentu sudija ne kaže promjena, i onda moramo da zamenimo mjesto, ovako brzo trčimo i onda uzmemo tuđe i vrtimo tuđe. Može. 14, 13, već si krenuo! 12, vrti mi ovo! 10, u stvari nemoj ti sam. Ja ću pobediti. I mi ćemo pobediti. Promjena! Faul! Sudija! I ovaj ponik vrti kontra. I ovaj vrti kontra. Da, to je bilo reverse angle. Reverse angle. I sada ceremonija uručenja počasnog. Sad... Pišač je pobedio. Dobar dan. Dobar dan. Ima FIFA. Ima. Ovo je FIFA.
Imaš 19, 20. Koje? 17. Samo 17. Šta bi ti? Pa, ja sam mislio da imate 21 najmanje. Šta ti ta glupost materiti? Što su novi? Fidget spinneri. Šta? Šta ti to? Kaki blineri? Šta? Spinneri, probaj. Spineš? I šta da probam? Probaj. Šta ja da se proba tu? Šta je ovo? Matere, ti li ovo isto drugo radi sve što se vrti? Šta je ovo? Sam to! Kakva je ovo glupost, bre? Pa kako nekom ne dosadi, bre, da vrti ovo sve? Šta ima ovdje zanimljivo tu? Spakuj 3. Ja ga peru spinere. Sad će nam sve pokupovati. Jel imate spinera? Ja sam sjebao 3 komada. Rekli su mi da ovdje imate još. Hvala, momci. Pero, jesi ti navuku malo, Pero? Ja? Ne. Uopšte. Vidimo se, momci. Hvala. Nije platio, drž ga! Pozdrav momci i dame, dobrodošli u još jedno izdanje Oliver Gaminga. Te gledaš. Pozdrav momci i dame, dobrodošli u još jedno izdanje. Rećemo zman. Ajde, ja snimam sve vrijeme. Dobro je. Pa jel to liči na taj način? Koncentracija. Dobro. Ja gledam. Pa ne da se češaš. Ne, ja. Ili Sad ti uzimaš